solog na inian bamalok sir hotu hinebene Hamalo Timoruan seria mundo tomak. Pois festa do Santo Natal. Então estamos na celebração, preparação durante a semana até e então no Banirohan. Que até dia 24 e a missa vigília Natal nia, acho que lá 24 calan. E temos a missa Raihun Mutin e temos missa Datasania, missa Loronia. E a leituras vigília Santo Natal nia. E 24 calan, Evangelho né, fotiu-se, Evangelho São Mateus. E tu irmã, e fala missa, diante da missa calan faherua, Evangelho fotiu-se São Lucas. E tu irmã mai, missa ia diante da missa Natal, Raihun Mutinian, Evangelho mos fotiu-se São Lucas. E tu irmã mai, missa Loronian, Evangelho fotiu-se Evangelho São João. Então, nessa tulung ita medita, contempla, reflete evento salvífico né? E ita concentra de ba evangelho, nós vemos se lê e a missa loronian, foto de São João, nessa tuir mainé. A hori uluquedas de fuan e nanes, de fuan hori nanes hamuto com maroma, de fuan maroma nanes, hori uluquedas de hori hamuto com maroma, maroma halo sasan hotu hodinia. La hodinia buat ida la morish. Nia mag morish nai. Morish ne mag ema nia naroman. Naroman na bilan hela iha nakukun laran. May be nakukun lahatene nia. Mana ida musumay maromak makharuka. Nia naran juang. Nia may nudar sasing ida atu fo sasing kona ba naroman. Lia fuan mag naroman lolos. Naroman ida be musu iha rai klaran. Leno ema hotu. Nia horigduni iha rai klaran nia maghakia. Magbe rai klaran lahatene nia magbuka nia rasi. Magbe nia sira la simunia. Magbe ema sira be simunia no fier nia naran nia rai kvit atu sai maromak oan. Ema sira ne la osmoris husi ema niaran la osmoris tuiri ema nia ising nia hakaran Laos moris tuiri, ema ni hakaran, ma besira moris usimaroma. Lia fuang ne halotiha an bamane, nia moris duni hoita. Ami haretebes nia naroman, naroman idave wan mane mesak, simu husini aman. Nudar oan mane mesak ida kemanek no los tebes. João fosasin kona bania, dehan ema ida ne ninian makhau hatete nane zona. Ema ida neve se maituir hau. Nia uluk liu tia hau. Basa nia moris uluk liu hau. Laos duni, usininia diak barak tebes, mak itasimu diak oi into tuir malo. Basa, maski ukunfuang mahiusi Moisés, graça no lielos mahiusi Jesus Cristo. Ema ida ladau kare maromak, wan mane mesak hori ko maromak aman. Nia deit mak haklaken maromak mai ita. Lia Maxoin. Maluk do pisira, Timoruan sira, kulia liantetung e mundo reclaran tomak. Dali datan, was festa Santo Natal 2022 na bem mihoto. Liba se bem ter susar, se bem e problemas hoje, desafios hoje. E tamo falio na festa Natal 2022 né. E tal liu tinan quase tinan tomak kita tiona, para kita solo. Mas bem hoje evangelho São João união forma ita katak solok ne naromang ne solok ne lori naromang naromang ne foto nik solok ne dekule ko bak solok naromang ita level hases it an husik kulia ko ba Jesus rase hoje ne São João kulia quando vai mistério da encarnação, mistério do nascimento, mistério salvífico. São João ne teologia de toda a ituan e também nessa ituan poética kulia mai ita a linguagem bem mais alto. Teologia São João né é teologia não bem mais que te veldia kata uselete mak tu mai omos te veldia kata teologia ainda reflete a realidade morisnia atu lori ita sa baleten atu entende buat bem mais lalehan buat bem mak tu husi maroma santíssima trindade rase. Então yang solo tamba ita hetan na romana e convida ma ita kat ita label hoban an ita label subar an ita label rai an buat na kukunian. Ito buka atu sayo sa buat na kukunian atu tama ba buat na romang niyan. O yang sa ita reflete holy fuan simples makita ne. São João kulia com o poder da palavra.
kata lia fuan marok maknian, sai tebes banan, sai tebes ba realidade, sai tebes ba isim. Poder da palavra. Kibit lia fuan nian. Kata Jesus ne, kibit lia fuan marok maknian. Wan hira itarona evangelho, kata itarona rasik marok makwalia maita. Wan hira ita medita leitura sagrada sira, ita medita evangelho sagrado, evangelho santo, ita medita rasik Jesus, ita nevemek ihel lia fuan ne. Ita lavele separa palavra usi Jesus. Tama processo de encarnação, né? Processo de memang tudo uma ita kata bahasa Indonesia dihan sabda telah menjadi daging, né? Kan? Dia fuan saitio na banan. Natal ita celebra ida neduni. Realidade poder da palavra, né? Tama nem mawalen sira maiba. O hini tani mois lorong ita ba missa, ita rona evangelho, ita rona lia fuan santo sira, na bema colher com a maroma, colher com a salvação. Lá hoje bota na bema kata teorética mamu. Quando o Evangelho está lê de dia, está medita de dia, a Sagrada Escritura, Antigo Testamento está lê de dia, está medita de dia, lori vai ter fuan, kata ita lori terus maromang vai ter fuan, tama maromang ni futar le fuan, ita la bela separa maromang ni futar le fuan, usi maromang ni existência, no maromang ni ser rasik, no maromang ni futar le fuan, ni existência, não ni ser né, ita celebra o Natal, ita simo do Jesus Cristo, lembra quando morres nessa Natal, nessa Emmanuel. Ita simo do ninia. E maromang ni futar lia fuan, na maromang ni isi encarnado de pessoas Jesus niya né. Loro no domingo quando ita vai missa, ita simo comunhão, kata ita simo maromang ni futar isi, maromang ni futar ram, e Jesus Cristo, maromang ni futar lia fuan rasik, na memang encarnado de pessoa Cristo niya. Ita sai ita de domingo ita vai missa, cada momento ita simo comunhão, kata ita celebra o Natal ita. Então desejo ver em outro domingo de Natal, o Natal do Senhor. Boas festas de Santo Natal para todos os timorenses. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.